न देख्न पाउँछु न भेट्न पाउँछु, केवल तस्बिर हेरी चित्त बुझाउँछु। थाहा छ त्यो तस्बिर बोल्दैन भन्ने, त्यही पनि हर कुरा उसैलाई सुनाउँछु, त्यही पनि हर कुरा उसैलाई सुनाउँछु। न देख्न पाउँछु न भेट्न पाउँछु, न देख्न पाउँछु न भेट्न पाउँछु, केवल तस्बिर हेरी चित्त बुझाउँछु। सहस्रपात सभूमिगो सर्वतः कृपाद्यति शतसाङ्गुलम् पूर्वैर्वेदगुं सर्वं यभूतं यतिशानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां पूर्वः पादोय विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वपुरे पुरुषः पादो श्रेयः भव पुनः ततो विश्वं जगामसनानसने ततो विराडदायत विराजो अधिपुरुषः सदातो अव्यरिचतपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद् सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यम् चक्रेवाय विदितस्मान् सर्वभूतरितः सामानिरनिरे सदनिरे तस्मादाता अजावयः तां जगन्याम्बरिः प्रोक्षान् पुरुषान् जातमरतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयस्य जिह्वादारुचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीर्बाहुराजन्यः त्रिवेदाभूरुदश जद्वैषः पदव्यामुशूरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातपथो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिशुणोर्जो समवर्तत पदव्यामो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविषा देवा जन्यमतान्वतः वसन्तोऽस्यासीदाजन्मेष्महिर्मः शरद्बलिः शताशासन्वनिधयति सप्तशनिदः कृताः देवा जगन्नन्वाना अरजं पुरुषं वसोम देवेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः शतान्तजप पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तन्नो पितरो प्रचोदयात्। अब सबै आउनु यो किलोमिटरले सिस्टम गर्नु बाहिरै अरू यहाँ राख्ने मात्र। अब सबै आउनु कसले नमस्कार गर्नु सबै पानको पत्ता लिनु
पानका पत्ता हटाउने गरी मजाले पुछ्याउनु महायोगी ध्यानबाट नमः इब्राहिम नमो नमः देवता आधारमा काम आत्मते धाममा दिनु है लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल